Yes, mambo vipi? Dukomereza twari tureba episode ya 4. Nanone ni kuri BTN TV. Hamwe na Rocky Kimomo. Number 1. Nyuma ya Mr. Kagame. Akubwira ati comeka bwombi kiniki hari kwaka. Bimeze bite? Ehe. Ngo nakaririmbo kisa na mitima we. Kabagere mwese, wibutsa izi filmu zisanga ku gasomanufilms.com. Ehe. Ga. Bisanira jana ndaka bakubita ongera ikofi ibubas gisazi kindera ubu nimba bwomba ari busazi gendera wowe kabagire mwese kasimbuze jeep enye ko nta kinyarwanda imbere yari ibu maka YouTube channel muri na system abano maka namba kabela Bella, yeah. Nagahinja Bella. No mutesha Bella. Nijitunge Bella. Nagahinja Bella. Kano ka inja gatoya kano ka inja gabowe kano ka pimbisha fimbo gateta gasteti aka kano ka inja gatoya kano ka shituri mfizi kano gatera masfresi kama zemo stromzi aka maka YouTube channel muri na system abano maka namba kabela yeah. Nagahinja Bella. No mutesha Bella. Nijitunge Bella. Nagahinja Bella. Muri na system abano maka namba kabela Bella hey you ya tomborera rimbanishe ndetse ku munsi w'ejo nzabereka bambere ibihembo batsindiye nanone ni mu kinyobwa bita Dunia Yote ubwo abacuruzi murangura abakiriya banyu babona uburyo bitomborera wumve irwe koko asa rimwe mu buzima wazanye ikinyobwa Dunia Yote yegereje abanyarwanda andi mahirwe tombora iby'agaciro binyuze mu kinyobwa Dunia Yote banyarwandakazi bakunze b'ikinyobwa cyacu aya mahirwe ntabacike mu gihe cyose uguze ikinyobwa cyacu uramenye ntujugunye umufuniko kuko ariho hibereye amahirwe igihumbi yo kuba watsindira ibintu by'agaciro nka televiziyo telefone decoder za Canal Plus amagare casque za moto n'ibindi byinshi icyo usabwa nta kindi wowe nyarukira ahacuruzwa ibinyobwa hose mu gihugu maze wisabira ikinyobwa Dunia Yote nawe winjire mu bandi banyamahirwe nyamuneka aya mahirwe ntabacike kuko ab'inkwakuzi ibya mbere batangiye kubyibikaho Dunia Yote genda waziye igihe koko ibagirwa ibindi byo gukanda guhera none fata telefoni yawe ukande akanyenyeri 662 akanyenyeri 1 urwego ubone ibitangaza aho ushobora kugura umuriro amayinite ifatabuguzi rya Star Times ukagabanyirizwa buri ukuguze kanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 1 urwego uranshimira nyuma ifashe easy and affordable for you aya basi siricamaki We'll start
He's your husband? Will Scott n'umugabo wawe yahuse ari umugabo wanje To make contact with you? ese yaba yarigeze guhamagara muri iyi minsi That are listed wumve document. ibyo twagiye tubibona ya dokima barayibonye uyu mugabo ndetse akomeje gukuramo amakode bimeze bite The people behind all this. icy'ingenzi dukwiye kumenya abantu bari inyuma y'ibi bintu byose I just spoke with 2 of your agents. maze kuvugana n'abandi ba agent babiri ku bene wanyu Explain 2 unknown agents. bano nibwo baje kubaza fande atese kuko nitwe twenyine turi kuri iki kirego kuko hari abandi bagiye kubaza Surgery that the patients had here. niwe muntu wari ukuriye division yabaza umugabo babuze fayiro kwa muganga na n'ubu There it is, and we've been. ubwo bajyaga kuzibaza n'amasasu yafuze A man named Will Scott. umugabo bita Will Scott muziki How did you find me? wamenye gutonde Police, when you were supposedly dead. nagusanze ahantu wagombaga kuba warapfiriye I swear. akana kavuze ati ngiye ku ishuri nyamara nabonye umuntu umeze nka papa For you. It's been difficult. wa mwana we ndabizi nawe birakugoye akana batangiye kugafata nk'agasazi bano bari hano ubwo yari agiye mu rugo rwe agiye gufata ibikoresho ngo berekere ku mugabo wundi babonye urebe hari abinjiye hano twari turi hey abakugera hano ya kode bongeye kuyibona FBI I think we're back in business. ndakeka tugarutse muri business bafotoye hey fatururi dutangiriye hano mwirabura waje rero filime I gotta get out, Chris. mfite kuva muri ibi Chris n'abandi tutazi batangiye kudusatira They're gonna find out. ndetse baraza kubimenya Onto us. baturiho nyagasani ntabwo tubazi umusaza ari koza imbunda rero nibyo bita koza imbunda ari kuyihanagura iki n'iki That FBI agent. She knows something. uriya mukobwa wa FBI bisa nkaho hari ikintu azi And I've got family. kandi igihe mfite famiye You gotta do something, Chris. Chris igira icyo bikoraho n'abandi tutazi dore umukecuru dore isura njye bino ntabwo nabigumamo wapi ndakwinginze Chris. Chris we Sooner or later. vuba se cyangwa bitinze faya barica ibi filime ni abasaza bareba uko gasaza kitwa Chris bari kukabwira ati umukobwa wa FBI bisa nkaho turiho hari ikintu azi ngo batangiye kudusatira abandi bandi ya tugende hey gasaza gerano rebe karahatwika bimeze bite nuko tugatangiye iyi ni episode ya 4 nanone ni buri munsi saa 9 kuri BTN TV ndetse no kuri website bita agasobanuye films.com niho filime zose ziri gusohokera ubu kandi ziba zifite karite nziza zisa neza kandi karite ntoya ku buryo ureberaho rwose nta kibazo cya internet wapi ya ku mafaranga make yawe ya bimeze bite nuko tugatangiye ya bakise Cypher acyari Rocky mwibutsa ukeneye kwamamaza filime kuri izi filime zacu n'ahandi hose zica kuri 078556 Jacqueline Hells akarimo uriya mukobwa ni icyamamare shawu Lauren Gravity John J Jordan no karimo cyane ya nakubwenge izi ni za filime bundi z'abanyabwenge abantu bashaka kureba ibintu by'ubwenge bya bintu bifatika bisobanutse hakubitiraho no Rocky filime z'ubwenge nk'izi zashobeye injiji filime yahuye na Rocky agaho kaba kahuye n'umunyutsi igiheri kiba cyahuye n'umushimyi bimeze bite ya agaho kahuye n'umunyutsi ya abamenye amafaranga ni Steve na Kelly bose nabashima amafaranga bari benshi koko bakavuga ati filime ntago yarebwa neza umuhitinza atagafashemo bakise Cypher katururi rebe akurino kuri FBI bafotoye fandi yarabibonye ikanga muzakode mungiye kuzibona nyuma y'igi bari barasibuse tubabizanye hano kuri FBI umusore bino bazanye bibuka yaragerageje no kubanza kumenya amazina amwe namwe nari mbizi ko ari ikintu ari kuduhisha Cypher from the warehouse, yes. Somehow. iyi ni ya Cypher twakuye muri ya warehouse gute Will Scott yagumanye kopi His notes. twabonye n'ibyo yanditse First couple lines. bisa nkaho hari 200 yamaze
gukuramo amakode that each line is comprised of a name ndetse iyo mirongo yagaragazaga amazina n'amatariki y'abantu being the victim or targets. asa nk'aho ari abantu bazahemukirwa n'amatariki bazapfira. ubwo ni hit list. Strange is that after running the 3 victims' names in our database, the abo batatu bapfuye bari kuri list twamaze kubona bigaragara ko bapfuye bishwe n'urupfu rutunguranye. Determined death day. ariko iyi list iragaragaza ko amatariki bagomba kuzapfira yarazwi. Get a hold of our forensic team. mugende murebe ikipe ya forensic On a fresh run of autopsies and mubabwire bakore autopsy kuri abo bantu bapfuye. see if you guys can't dig up turebe any n'icyo twamenya between the 3. ndetse n'isano iri hagati y'abo batatu bari kuri liste bamaze gupfa bahuriye kuki. bagiye kubajyana Kacyiru kuri Rwanda Forensic Laboratory. ubwo ni Forensic Laboratory yacu nayo ikomeye cyane. bareba abo bantu bapfuye bahuriye kuki. ibintu biravuga ngo bishwe n'urupfu rutunguranye bazize urw'ikirago. Second floor. bano bibuke bari baje kuri uyu mugabo ngo ufite cabinet d'avocat izina rye We should. nako ntago ari umugabo ni Scarlett Whitkins. ba Scarlett usanga ari izina ry'abakobwa nyine. Into the lion's den, do you? ntago wapfa kujya mu isenga ye ntare gutyo uretse And not the hard way. ni irindi zina babonye kuri ya liste. wibuke bagomba guca iwabo bakahita bajya kureba uwo muntu gafite cabinet d'avocat. barahageze singu yabareba telefone areba akana ke muri telefone. uyu ni Claire ni umukobwa bari kumwe. She looks like you. umukobwa murasa Your daughter. umukobwa wawe I miss her. ndamukumbuye. ababyeyi buriya dukumbura abana bacu. What happened between you and your wife? byagenze bitewe hagati yawe n'umugore wawe mwapfuye iki. That's personal. ni ibyacu bwite ntibikureba naho muhera mwabagore mwe. ibyo napfuye n'umugore wanjye birakureba. twarabamenye manenye. uracyamukunda se hakuri no kumbe turi umugore wa Will Scott ari hano muri supporting group. barazano bakaganira. If I loved him or hated him. sinzi nimba naramukunze cyangwa atarankunze. Both. ahari byombi. I've just been feeling kind of lost. numvaga meze nk'uwabuze nk'uwayobye. And he was. I just. gusa yari umuntu mwiza. aravuga wa mugabo we Will Scott uyu ni wa mugore bari baratandukanye mama w'umwana. yaje hano ahantu muze mukaganira mukabwirana ibibazo mukarushaho kugenda mufashanya. Touch with his family? ese uracyavugana na famiye y'umugabo wawe upfuye. No. oya Will had a falling out with them years ago. They've never met Anna. They didn't. ntago yigeze kuva twabyara umwana wacu n'ababyeyi ba nyirakuru na basekuru bigeze baza gusura umwana. Never told me what happened with him and his. weri nawe rwigeze ambwira icyabaye hagati yanjye uye na famiye ye ku buryo itajya dusura. Because I'm sure it was his fault. Not gusa icyabaye cyose ni amakosa ye. always just so headstrong and igihe cyose wiri yagira afunze umutwe. he just did whatever he pleased. yakoraga kandi icyo ashaka gusa. Reckless like that. nta kintu yitayeho. aravuga Will Scott azi ko yapfuye kumva umugabo ni muzima ni umugore we. Thank you for sharing. urakoze kudusangiza amakuru. hano uraza ukavuga agahinda kawe n'abandi bakakubwira kabo mukagenda murushaho kwiyakira mwiyibagiza agahinda. buriya iyo uvuze ikibazo cyawe kirushaho kugenda wumva uruhutse mu mutima. niyo mpamvu nabashyiriyeho nimero yanjye ufite ikibazo wajya umpamagara ukaruhura umutima ariko mbere yo kumpamagara ukabanza ukoherezaho 20,000 ubundi nkagutega amatwi nkakumvira ubusa koko. What are you gonna say? You're a Jehovah's Witness? ntakore no Okay, ntugire ikibazo. be careful. wirinde Where to come home to? wibuke ko ufite umwana w'umukobwa ugomba kujya kureba. ciao. baje ku manywa bari bategereje banze barebe nimba nta kibazo. si ugupfa guhubuka. bano nibo bavumbuye list iriho amazina y'abantu bagomba kwicwa. avayo gutyo dore akagabo bahuye na agasekirite tututu. urebe katorore zone komeza imbere bucece. aje kureba undi muntu babonye kuri liste uzakurikira mu bazicwa witwa Scarlett. igihugu cyose kizi ko umugabo yapfuye. kirano kura y'imbunda. uza ari umusirikare. rebe we kura bano yagasani kimwe n'ibyabaye ubushize yasanze umuntu ari gusamba. sike hano ari gusamba. Scarlett ubushize byamubayeho uraza kumenya sawa ndano kugufasha. mva ndeba urebe
ushize nabwo yagiye gutabara umuntu bamujomba igishinge nibwo bamujyanaga rusororo rebe. Okay I'm going to take you to the hospital. Ngiye kujyana kwa muganga. You need to concentrate on breathing. Wowe komeza utekereze cyane cyane wibande ku kintu bita guhumeka. Wowe komeza uhumeke. Wikonsantre mu guhumeka. Atera umugore. Yari hano. Ngiye kubona uyu wasigaye ategereje ni Claire. Kingura umuryango. Umugore bamwihutane kwa muganga. Yagasani. Tururi. Look at me. Ndeba nuko kigeze kugenda umugore bamukangura bamuganiriza barebe. Turure. Aramwihutana. Ujyane kwa muganga. Nyo. Rebe. Umugore ameze nabi. Nyo. Yeah. Bamushyize mu modoka bamwirukankane. Bamujyane kwa muganga. Uyu nawe yarari kuri liste bagombaga gupfa. Ese iriya liste ni bantu kibariho bakwiye gupfa. Bakoze iki? Ninde uri gushaka kubica? Amazina kiriho ni menshi muri ziriya code. Gusa amazina gusa hariho n'amatariki abantu baba bazapfira. Kandi ngo bose iyo bapfuye kubigaragara ko bishwe n'urupfu rutunguranye. Kumva umuntu ngo yapfuye. Ajano. Umwimurira ku gatanda. Abaganga bari bafite ukuntu basanasa niki. Minsi kicuma jamara ajya mbwira ngo ngo ziyo narwaye umutezi. Ati se umutezi ni ibiki none uko ntabyo mbaza. Ko mikoroje nawe mbwira ngo yengo niko karwara nkunda kujya kwa muganga kwivuza. Sinzi. Aje arambwira ngo ni indwara ngo yandura ngo iyo nkwe amazi mabi. Atoke. Ese ko ntabyo mba nzi. Mugore batangiye kumushitura. Yararima. Iyo buriya bigezeho abaganga batangira kugushitura nk'abashitura ikimodoka cya Manuel, menya ko ubuzima butameze neza. Barashituye biranga. Api mituweli iravuza ntago izura. Iryo jambo ryonyine muganga yavuze. Yavuze ngo umugore ntibimeze neza. Yaje kureba. We yazanye kwa muganga bangukanye cisheni. Arapfuye. Hey. Fatana akagofero kari kana mujabutse. Gofero kwikuramo. Yarebye imbere hari kamera. Kamera zamufashe. Kandi umugabo igihugu cyose kizi ko yapfuye. Hey. Gofero yamujabutse. Ntabwo yabashe kwihisha kamera. Katururi. Ita cisheni. Muri iryo joro. Well, you did what you could. You can't keep blaming yourself. We wakoze uko ushoboye wikwirenganya. Ntabwo mbyumva. Your death date wasn't due for another 9 days. Amatariki uriya mugore azapfira yarataragira haburaga iminsi 9. You gave that woman hope. Basi uriya mugore wamuhaye ibyiringiro mbere yuko apfa. Hope doesn't save lives. Ibyiringiro ntabwo bitabara ubuzima. Fiturujwe. Fiturujwe. Asuka ku kinyobwa cya Ingufu Gin Limited bita Hometown. In hospitals save lives. Iyo umuntu mugereje igiye kwa muganga nibyo bitabara ubuzima bwe. Over there. Numva ko twahageze. Niwe wenyine uri kudufasha. Now. None ubu. Tomorrow you'll crack another name and ejo uzabona irindi zina tutagire bushya. Uriya muntu yari inzira karengane. And who said they're innocent? Ubisi gute sikari inzira karengane? Wabona n'abari abagizi banaye bari abari kwicwa. Ukizwa n'abari kajyanwa mu butabera ni abyumva akanywa kuri Hometown. All you could tonight, that is all anyone can ask of you. We wakoze icyo ushoboye. You just need to stay focused. Kandi wirangara. Ibuka icyo turi kugerageza gukora. Niki? Crack the code. No gukuramo code muri biriya bipapuro? At what price? Kukiye giciro se? Lost my job. Nabuze akazi kanjye. Lost my life. Mbura ubuzima bwanjye. I can't even see my daughter. Ubu n'umukobwa wanjye ntabwo nemerewe kumubona. I had nobody. Ubu nta muntu mfite. Yeah. You've got me. Uramfite. Ihe. Ni Claire. Yeah. No mugore
bamaze iminsi bahuye nawe undebere toka satani rikamite mbikuraho kamyihutisha tuvuye yaratwigarukire kuri FBI ibisubizo byaje bivuye muri Rwanda Forensic Laboratory abapfuye mu maraso basanze icyitwa Liquid X. Liquid X ni iki? Increases the blood flow which more than triples the heart rate to fatal levels provoking a heart attack. Ati iyo Liquid X ni ibintu batera mu maraso yawe iyo bigeze mu maraso yawe byihutisha umuvuduko w'amaraso yawe cyane ku buryo bihita bitera umutima umuntu. Niyo mpamvu hari abantu bari gutera abantu bishinge birimo iyo Liquid X abantu bakicwa n'umutima twe tukagira ngo bishwe n'umutima. Depends on the quantity, but bitwara igihe kingana icyo baguteye icyo gishinge ngo biterwa n'ubwinshi bw'ibintu baguteye. Let's alert all the hospitals. Okay, I don't care if somebody comes in with a little bit of heartache. We know about it. Okay, guys, let's go. Katorori bari kwicwa na Liquid X ni igishinge bari kuza bakabajomba ngo cyihutisha amaraso umuntu akahita apfa. Bano bari hano mugabo yaje hano. Where are you going? Ugiye? I'll be back later. Ndaza kugaruka nyuma. I really don't think it's a good idea. Ntabwo nkeka ko ari igitekerezo cyiza gukomeza wikatisa katisa. You're not gonna stop me. Ntabwo wamagarika ariko. I know. Ndabizi. Be careful. Wirinde basi. Here. Uyu mukobwa no bahuye. Koresha imodoka yanjye. Urakoze. See you later. Tuze gusubira. Yamutije n'imodoka ubundi ngo abakire batizanye imodoka abakene bakagurizanya imibyizi ngejo uzaza umingire sha nanjye butaha nzaguhingira. Abakire bo batizanye imodoka. The hospital reported about a woman by the name of Scarlett Watkins. Hari umugore apfire kwa muganga witwa Scarlett Watkins. Same malfunction as the others. Labeled as a heart attack. Ndetse nawe ngo yishwe n'umutima. She was barely alive when they brought her in. Bamuzanye asa nk'akiri muzima kwa muganga. Point. Ahageze ahita apfa. She was brought in by one individual who left. Ndetse abaganga baravuga ko wazanye umugore kwa muganga yahise acakaburirwa irengero. Kamera se amasho zafashe. Amasho yafashwe na kamera dore ngaya. Nyagasani. Z'umuntu wazanye kwa muganga wa mugore. Urebe filime. No. Yohano. Shyiramo hano areba amashusho y'umuntu wajyanye umugore kwa muganga. Kureba hano arebona byose arasuminka aramwibonera. Will Scott baramwiboneye. Welcome back, Will Scott. Urakagaruka neza Will Scott. Hey, Will Scott bamenye kaciri muzima. Bimeze biti. Will Scott cyose yariswe yapfuye. I saw you yesterday. Natekereje ko nakubonye ejo hahise papa. Nakana. It's so real. Numvaga ari ibyanyabyo. Nakana kavuye ku ishuri kaza kwirimbi kureba se. Going crazy. I just don't. Nimba nkintu gusara ntago mbizi. Nakana. I was gonna come live with you. Nifuza kuzaza tukana abana papa. Nakana. You were supposed to go to the movies together. Twagomba kujyana kureba filime wa munsi ya Rocky. And none of this would have happened. Iyo tujyana kureba ya filime ya Rocky byose ntibyari kuba. Iyo uza kuzuriya munsi. Wibuke bari bafitanye gahunda yo kujya kureba filime yanasobanuye. Papa FBI nibwo yamuhamagaye. Umwana akavuga ati utaza kwitabo bantu tukirebera filime ya Rocky. Umwana hari papa ari kumwumva. Kuki utaje papa? Papa ari kumva umwana we. Kana kamukundaga. Kakwebye ishuri kajya Rusororo. Ahantu bashyinguye se. Kuki wabikoze papa? Promise you never leave me alone. Wansezeranije kutazigera unsiga Nakana. I love you, Daddy. Ndagukunda papa. I love you. Ndagukunda. Umwana ari muri ibyo hakuri no waruhari. Why? Kubera iki? Hey. We, waruzingo. You okay? Mise neza wacyana we. Uyu mugabo wikorera hano. What's a young girl like you doing alone in the cemetery? Umwana nkawe yarakora iki mwirimbi wenyine? Where's your parents? Ababyeyi bawe bari he? She's with me. Uyu mwana ari kumwe nanjye. Papa yahisemo kwiyereka umwana we. Yabonye akomeje kwiyobariza umwana ahitamo kuza kumwiyereka. Akana kongeye kubona muze hari muzima. Uyu ari hano. How do we miss this? Gutebera tutabimenye. This guy's been under our nose the entire time. Uyu musore igihe cyose yari aturi hafi baravuga Will Scott.
How the hell is Will Scott still alive? Gute Will Scott akiri muzima? I spoke to his ex-wife. She claims he was buried 6 feet under. Cyena avuganye n'uwahoze ari umugore atubwira ko bamushyinguye. Obituary in the paper. Okay, guys, Will Scott just blew his cover trying to save this woman, and Will Scott yabyangije ubwo yari kugerageza gutabara umugore. Okay, at least now we know he was responsible for Kurt's death. Ndetse turabizi ko Will Scott ubwo ashobora kuba watumye Katapfa. Accident that cost one of our agents' lives. Is that what we're going? Yari impanuka yabaye niyo yatumye Katapfira mo nyine. I find that hard to believe from what. Cyena ko nabyemera. Kuko nzi ko bari inshuti. Being that is what we are going with. Cyo nicyo kibazo rero dufite. And Reese, the sooner you stop trusting me, nurekera kwizera abantu you will live. Nibwo uzarama. Where are we at with this Scarlett Watkins? None Scarlett Watkins ibyo bimeze bite? 33. Afite imyaka 33. Nta muntu yajyaga yiteza. Recently closed all of her bank accounts and opened one. Minsi ishize nibwo yafunze konti za banki zose. And hanyuma I'm still digging, and that's all the information I have. Ibyo ndacyari komeza nyine ubimenye. Know where Will Scott went when he ducked out of this hospital. Ndashaka kumenya impamvu Will Scott bamujyanye kwa muganga huye. Yamujyanye kwa muganga. Suspect. Ndetse ubu ngubu Will Scott niwe muntu wa mbere tugiye gucika. You're defining this scumbag. Ndetse mushyiremo imbaraga mubona uwo muginga. Noneho bari gushaka Will Scott bamenye ko ari muzima atapfuye. Buriya bivuze ngo niba ufite amakuru menshi nibuze byinshi. Katurore. Nasi icyo yakoze yazanye umwana hano. Kwa wa mukobwa w'abantu uyu mukobwa ahora yinywera ibinyobwa byo mu Ingufu Gin Limited yatariho mu tawuni ni G&S. Karanywa. Claire, this is Anna. Uyu ni Anna Claire. Anna. It's my friend Claire. Ora ni inshuti yanjye Claire. Hi, it's nice to meet you. Biti byiza guhura nawe wakano. Listen, if Will Scott is indeed alive, Nimba Scott akiri muzima. let's ask the wife a few more questions. Dufite kongera kujya kubaza uwo ari umugore w'ibibazo biki. We've already asked her. Umugore wari kutwara mu bashishije. Any more information we can get out of her? Sinzi ko arandi makuru umugore twamukuramo. She hasn't seen him since his passing. Cyane ko umugore avuze ati kuva umugabo wanjye yapfa ntabwo nigeze nongera kumubona. Okay, according to his file, what they've been separated for 4 months. Wibuke ko bari bamaze amezi ane batandukanye. Be a murderer. Uriya mugabo ashobora kuba ari n'umwicanyi. Okay, that is his Achilles heel. Ariko wibuke ko ari umubyeyi. No matter how bad things. Uko uriya mugabo yaba ari mubi kose. My first daughter, it never done. Urukundo rwa papa ku mukobwa we ntirujya rupfa. Amategeko runa yayo. And let's go for a ride. Fata Reese uriya mukobwa muze tujye kureba uriya mugore. Sawa. Afanda arimanukiye Robert. Bajye kureba umugore wa Will Scott. Bamubaze iby'umugabo. Was you at my school the other day? Narakubonye cyagiye ku ishuri. Okay, but Nari nje kura kumeze neza. jump out in front of cars like that ever. Ntuzongere kandi gusimbukira imbere y'imodoka kure wa mwana we. Good. Yego papa. Now look, this whole story, me disappearing, Iyi nkuru yanjye yo kuba naraburiwe irengero. it's like a Twilight Zone episode, you know what I mean? Bimeze nka episode ya Twilight Zone. Everything to you. One day. Nzabigusobanurira umunsi umwe. Don't make promises you can't keep. Papa ntukajye unsezeranya ibintu utazasohoza. Sorry. I didn't have much of a choice. Nta yandi mahitamo mfite. Me. Kandi umbabarire. I can forgive you, Daddy. Cyane ndakubabariye papa. Akana ke. Kari karahangayitse. Da. Oyarareba. Ni umufiye Mary wibera hano. Is she your new girlfriend? Ese uriya ni sheri wawe mushyashya. Well, Nyine. Are you Daddy's girlfriend now? Data uri sheri wa papara? We work together. Oya turakorana. That's too bad. Birababaje. Very cute. Ukuntu wari icyuki se sha. If you want to Come be on, his girlfriend, that's fine by me. Jewe ukundanye na papa ntacyo bintwaye. She's beautiful. Shahu ni mwiza papa. Uzabura ubwenge. Umwana ukuntu abwira yego ni mwiza. Yego kumana yanjye. okay, grab your bag. We're gonna get you. Urabizi fata ibage yawe tugende mu rugo. I want to stay. I don't. Ndashaka kugumana papa. We're gonna be seeing a lot more of each other. Tugiye kujya tubonana cyane. As we get you home before your mom starts getting scared. Ufite kujya mu rugo mbere yuko mama watangira guhangayika. Expect you home from school. Ain't Cyane kagutegereje kuva ku ishuri. So na akana gato kana k'imyaka mike cyane kaba kakwebye ishuri. Take care of him for me, please. Ujye wita kuri papa wanjye sibyo? Nakana. Nawe umugore katanaze. Anna. It's okay, Dad. Mrs. Papa. Ugira ikibazo. Okay, let's get you a cab. Okay, reka ngutegere taxi voiture sha. Kaya kana. Akurino. Baje kuri umugore wa Will Scott. It's Robert Martin. Mazina yanjye ni Robert Martin. Investigative Division for the FBI. Director wa Criminal Division muri FBI. I don't know how many times I've told you this. Sinzi icyo nababwiye ibi. Will is dead. Ariko Will yarapfuye. Ghost hunter. Kandi je ntabwo mpika imizimu. Your ex-husband? Ese uyu niwe wahoze ari umugabo wawe? Turebere bamwereka ifoto.
yafashwe na kamera yego This image was captured yesterday. iyi foto yafashwe ejo hahise hey kuri ikangamo yarazi ko yishinguriye umugabo w'urusororo abonye amashusho yafashwe ejo na kamera yikanzemo siburo bakubwiye ngo yapfuye rega bayapfuye ngiye niba babwira ko napfuye muzamenye ko ndi kubeshya ntago napfa Thorough as possible. bino bintu turi kubinyuramo uburyo bushoboka bwose Avoid unnecessary meetings in the future. kugira ngo twirinde zino nama za hato na hato zo kuza guhura nawe koze Yes, this is Agent Soda with the FBI. uyu ni agent soda wa FBI We all understand this is a lot to take in. ndabizi biragoye Possible. bishoboka bite We had a funeral for him. twaramushyinguye I was there. I saw him. naramwiboneye tumushyingura We believe Will may have faked his own death. wirashobora kuba bari abeshya urupfu rwe Why we would want others to believe he was dead. kugira ngo abantu bose bizere ko twapfuye na kuko yapfuye Who would have wanted to hurt him? ese hari nk'umwanzi uzi wamuhigaga Back when that was his job, he had a lot of enemies. umugabo wanjye yari umupolisi kera kandi umuntu ari umupolisi bafite abanzi benshi Number one suspect in the death of one of our agents. aba agent bacu bapfuye umugabo wawe niwe muntu wa mbere turi gukeka The case we're currently working on. ndetse ari mu kirego turi gukurikirana ubu nonaha Piecing things together, but right now we think Will may have faked his own deaths. ndetse turanakeka ko impamvu yabeshye ko yapfuye ariho ibintu byose bizingiye Fear of being a suspect. So he, ndetse akaba yarabeshye ko yapfuye kugira ngo ajye akora ibyaha nta muntu n'umwe uri kumukeka Will wasn't a perfect husband. He had his flaws. umugabo wanjye kuko ntabwo yari umugabo mwiza yagiraga udukosa One. ariko ntabwo ageze ku rwego rwo kuba yakwica umuntu Like with your daughter. ese umukobwa wanyu hana What does she have to do with this? ahuriye he n'ibi Exploring all avenues. turi gushakira impande zose Preparing for the possibility that he might reach out to him. ndetse tumenye nimba umugabo wataba yaramuvugishije Just to be clear, Will Scott has not reached out to you. ese Will Scott kuva twamushyingura ntaraguhamagara wapi umukobwa wawe Not that I'm aware of. ntabwo nawe yigeze amuvugisha afande baramwongorera Yes, Miss Scott. Miss Scott, what are the whereabouts of your daughter? ese umukobwa wawe ari hehe nona She should be on her way home from school. yakaba yari mu nzira ava ku ishuri Who's her ride home? ninde umutwara ava ku ishuri She'll ride the school bus. iyo ntahari azanwa na bisi y'ishuri At school today. umukobwa ntabwo yigeze yiga uyu munsi Call it in. batarajya ku mwana avayo bite mama nyagasani bari kuvuga ngo umwana uyu munsi ntabwo yize bahamagaye ku ishuri aho yiga mu binyoni Cancel. kana karahageze urebe For the 8th time, I haven't seen my dad. mbasubiremo ku nshuro ya munani papa ntabwo ndamubonaho karahakanye karatsinze He died. We spent the weekend. mbere yuko papa apfa twamaranaga wikendi We were supposed to go to the movies together. uwo munsi twagombaga kujyana kureba filime ya Rocky Then he had to go in for his job, nibwo bamuhamagaye ngo agiye kureba akazi and he never came back. ntabwo yigeze agaruka kana karabeshya shaho kariseriye abana ni abakera Okay. tubwize ukuri When was the last time you saw Daddy? ni ryari uheruka kubona papa wawe wa mwana we I don't know, like a sinzi week ago. hashize nk'icyumweru nyine mbere y'uko apfa I also saw him last night ariko nijoro ryahise namubonye And? hanyuma in a dream I had. mu ndoto narose namubonye mva kubeshya polisi Your principal told me you never went to school today. diregiteri w'ikigo wigaho yatubwiye ko utize uyu munsi Yeah. wari urihe I was at the cemetery. narindi rusororo I wanted to see him. I miss him so much. nagombaga kujya kureba papa nari mukumbuye cyane Hannah. ana Dad. papa wawe rero birahagije ikirahure For now. ibyo birahagije nonaha bagiye kubwira umwana ngo so ni muzima kandi bataramubona wabona ari n'umuntu basa kamera yafashe Scott, if you hear anything regarding your ex-husband or need to reach out for other reasons, here's my card. ugize ikindi umenya waduhamagara nimero yanjye niyi musigira ikarita mwe murahura n'umuntu ntimunamuzi ngo fata telefone ngo wandikemo nimero zanjye nimero zawe urabizi ko tuzishaka jya usiga business card karita iriho nimero zawe tuvuge tuti wa muntu koko byaje gucamo ngo roke ngo kure telefone se wandike nimero zanjye ndazikeneye koko get savinga nimero y'umuntu wanyoherereje udufaranga kuri mobile money. Think that girl was telling us the truth back then? urakeka kara kana kavugisha ukuri It's hard to tell when it comes to kids. iyo bigeze ku bana biragorana kumenya nimba umwana abeshya cyavugisha ukuri Yeah. Me neither.
kwereka muri iryo joro umugabo yarabyutse hano aracyafite liste kandi agomba kumenya bimeze bite. Vayo urebe masaha y'ijoro zakunino kurikire filime. Umugabo yaje hano byamucanze, afite liste, afite akazi kenshi kumenya abantu bariho amazina yabo n'igihe bazapfira. Ese n'indubiri inyuma abo bantu bakoze icyo ubundi kugira ngo bajye kuri iyo liste bagomba kwicirwaho. Abanza kuza kuri no asuka kuri hometown gace gace. Iriya ni nguvu we nakasutse nguvu siko ntari ndebye neza, yasutse kuri nguvu. Nya uyu na wari hano. Umugabo yabyutse kare, nta mwanya wo kuryama. Bimeze bite? Nya umugabo sano ku mashini kora akazi ke. Komeza rebe nta kuryama, hari liste y'abantu bagomba gupfa, ugomba kureba ko watabara cyangwa ukamenya bimeze bite. Umugore afayo, umugabo akomeza gukora akazi. Ntagushaka kuruhuka? I'm not tired enough to doze off. Ntago ndananirwa bikizaho naryama ngo mpese. Mfite kongera nkareba. Kora uko ushaka tu. Ngiye kuba ndyamye. Umugabo nakubwenge yari gukuramo ko udakoresha intoki ebyiri, yandikisha amaboko abiri icyarimwe mu gicuku. Yaje hano yo da ehe toka satani chaho segende bigenda. Umugabo ari mu kazi ari kuri ibintu byafasha abantu agatabara karaho gusa karikaraga genda sege twikomereze. Uyu nawe abura ubwenge kandi afite hano ikibazo gikomeye. Sasa tuvuye hariya tugaruke kuri uyu n'umupolisi. Polisi nabo ntibaryamye, bari mu myitozo munsi twabafushe bishe bandi ba agent ba FBI. Urebe muri iryo joro nabo ntibaryamye, byabacanze. Ikirego kiri kubajabuka. Jano do tera imibare hano, komeza kugenda kuramo kode arebe nimba yabona irindi zina ry'undi muntu uri buze gukurikira kwicwa. Wibuke ni ukugendera ku murongo, abari amazina y'umuntu igihe azapfira. Umugabo akomeza kugerageza kureba ko yakuramo izina ry'undi muntu bazakurikizaho bica, ari nako asoma kuri ngufu. Nakubwiye ngo uruganda rwa Ingufu Gin Limited rukomeje gutwika. Komeza terateranya amatariki n'ibintu by'imibare, ariko akatakunagira n'iki n'iki, akanda kana kari ukagira ngo ari ku ndege. Katururi hey avuyemo izina, atangira kugenda yandika inyuguti yikangamo. Izina ry'umuntu ugomba gukurikira gupfa ni Will Scott, ari nawe nyir'ubwite wivumbuye kare bagiye gukurikiza kwica. Nyagasani wari uri kureba liste ngo arebe undi muntu bazakurikizaho bice mutabare, asanze ari ukwiye kwitabara, nawe ari kuri liste bagomba kwicwa kandi amazeho igihe. Iyi liste yari isanzwe isaba abantu barazira iki. Uyu mugabo yisanze kuri liste bagomba kwicwa biramucanga. Ibaze nawe umenye ko ari liste iraho y'abantu bashaka kuzakwica. Umugabo niwe bagiye gukurikizaho bica. Hey, tuzacikwa na episode z'ubutaha. Banyita Rocky. Ciao ciao.